Yenda kusima bojaba nabatahi babo muno ababaye hireyo bino bugari nibavuga nibagambira abantu ebikwatire nakakoko ka sirimu nimbasima munonga kuranga umurugireyo abo kubihangari yartine bana ntubatine kitwine ninke kibira cya kitine mitimito ntuba kitari kibira mbwenu abana aba ntubashaba omwena munimwe muzo mu marwaro no mu testing. Aba bayonja akatare ka Central Market mbarara nko muringo gumugo kwizisya abantu kwakakoka kakakiriho kandi kubashimirira kehara. Twashara mu ngweri izoba tukatuboneza akatare ka Central Market kandi owe tukugezaho kwizisya abantu ngo akakoko ka sirimu kaciruho kandi tushemeye kweva tushemeye kuratira by'abamagara biva kutugambira kwenda kwerinda akakoko ka sirimu kandi tuketantare kugira ngo tugira amagara marungi kandi tumanya gunyensha kare planingira kugira celebrating World AIDS Day bitije kuba success so ntwenda abantu bona abaje muri mbara yitu batweyungeho twatanditse kurengane kugira ngo community zitu zaba free of HIV. Abashubuzi basima mu ruhamo no kwijicubwa ko bashemirire kwerinda akakoko ka sirimu. Kabure myeto okwerinda akakoko ka sirimu namnongo kwejoininga mu guterana kuba peaceful abase kwerinda abo kwanyincha kare yabo batandika kuchakara ubwiro mu chakare yabo neza kubana. Ekireki nikikuzibwa buri kibanza cyo kwezi kw'ikumenebero buri mwaka. Abwa TV West and Aloysius Byamukama. Aloysius Byamukama reka tugarutse n'amakuru agebye mzana.